usize uDr Khehlelezi ecaleni ebeliseThekwini elimayelana ne-ANC kanye ne-MK okubangwa kulo ilogo kanye negama, uthi besiqinise kakhulu isandla beyigaye ngempela impande zizwele. Hey, ake ngikuxoxele izolo kwenzakala eNkantolo. Zaseyithola nephezulu phakathi kwe-ANC ne-MK. Ezike zathathana kusuka ekseni ngo9 kwacaca ukuthi hayi ongaphansi ongaphezulu. Kwasho ukuthi nami bengifase kakhulu izinto esigodlweni. Ngiyifase in such way ukuthi ngize ngathola i-call ephuma khona eNkantolo bayangifonela bathi sondela ndoda ngoba into ifasile lana inzima kakhulu ngoba ayikhona kuke kwabonakala umbalula elwa namabodyguard elwa nawo straight ebathethisa kakhulu kwasho ukuthi ngiyabona ukuthi lesichitho sinzima ngeke ngafika ngithema ngifika ngama ngaphandle eNkantolo ngase ngiyikhulumisa lento ngayikhwifa ngithema ngithi ngiyongena phakathi bangivimba ama security ngavinjwa amagadi amagadi angivimbayo kusho ukuthi nawo yiwo phela lawo awangale kwagogo emva kwa-ANC bayangivimba bathi nangu lo simbonile enza izinto ngathi mina lalelani nibancane kakhulu nini nizogijinyiswa izisu kukhona indoda athi imile lapha isikhuquqhuqa ngathi isaka imile uyabona nje ngithema ngithi ngiyayibona vele ngakhumbula isaka lemithi esigodle ngathi leli ngiyalishaya ke leli uyabona nje ngiyalishaya leli ngithe ngisuka lapho ngase ngibuyele emotweni ngavele ngavula ibhuthi ngithema ngivule ebhuthini phela uyazi mangizoyenza into yami mina angijumpisi ngigqokela nje kanje bengigqoke kanje exactly ngithemba ukuthi nabi video le video iyafika kubona ayihambi impela iyofika kubona ngithemba ngifika lapha emotweni asengikhulumisa lento yazi mangizoyikhulumisa lento amagadi amasuke eyitshela ukuthi ngiyadlala kodwa abone ngama results asha athi ayimkhulu ayuke wayenza lento ngase ngiyikhulumisa ngathi yabona lapha ngiyangena lapha amadoda ambani novula umnyango manje ngiyangena ngoba uma ngingena kukhona into engifuna ukuyenza phakathi ke manje eNkantolo ngoba ngeke sibayeke laba ngeke sidlale laba ngeke okoqa ngeke sidlale laba sibaye ku-ANC agibele emakhanda ethu yonke into eyinkantolo ufuna ukucontrol yonke into ufuna ukucontrol ngathi ngeke laba nje into esingeke siyenze ukuthi sibayeke ngase ngilokhuzana yabona ngase ngivele ngayikhulumisa lento thema ngiqeda ukuyikhulumisa ngase ngiphinda ngibuyela ngathi emakade nisalani la ngiyabuya ngaya ngithe ngifika lapha eminyango ngase ngilungile ngase ngikhulumisa ngase ngifika ngathi ngithema ngiqeda kwenza nje ngase ngena hayi bathi ayazemazi ngithema ngena ngathi ngiyalapha engiyakhona ngangena ngithema ngifika ngathola vele isihlalo nasi sengilungisele ngase ngiyilungisa into yami ngiyakutshela ukuthi ngikhwife kasikhombisa ayi7 ngiyazwa kuqala thola umfoka sikhakhane emile kwasho ukuthi umfoka sikhakhane mayimile kukhona nako ukhumbule phela nabayagqaba labantu bayagqaba ngiyabona ukuthi angathi uyaxakeka ngase ngifika ngase ngiyikhulumisa enye bengiyifake enyaweni ngase ngiyikhulumisa ayikwaqala kushintshe umoya ushintsha khona la eNkantolo ngeke ngabona kuphuma umnye umama we-ANC onomzimba omncane ombonayo bejinje inwele nazo ngathi zibrown uyambona nje ukuthi imileage isithanda ukuhamba angeke ngimnake kakhulu wayephuma phandle kuyasho ukuthi labantu bakhe abadala sebemtshela ukuthi mkhonto esingenile la ngithema ngithi ngiyabheka lapha eceleni aye ngabona umfowethu lapha ubhuti uMusanciki ngiyambona ukuthi hayi waqala wazela waphatha ubuthongo uMusanciki waphatha ubuthongo bamphatha ubuthongo wathi uthema ukuthi yaphapha methu yavusa amehlo wangibona ukuthi ngikhona ngihleli ngase ngambuka straight emehlweni ukuthi intelezi ingeneke manje ngoba phela ngiyazi ukuthi izona izikhulu zakhona ibona amadoda afundile impela lawa oMusanciki amadoda athi mayisefikile iANC ijabula ukuthi hayi seyifikile phela beyihlangene inkunzi lapha beyihlangene uyabona lapha ischeme bebesethile inkantolo angathi baqale bayipractice le nto inkantolo ishilo ukuthi akungene 15 ngoba laphana istriker sabade bestrike ngaso ebekhona lapha phambili bekufikile mbalula esayidini laphana ngaku right angazi number 7 wabo bekudlala bekuduma then lapha emuva u defender unumber 5 bebefake yena uMusanciki emile nje nalo mama lo omunye engingamazi igama la kodwa uyabona ukuthi inkunzi malanga
hayi mina bengigadla ngomsholozi phambili ngigadla ngomsholozi ngase ngithi msholozi noma kuthiwa benza njani ibhola engizoliphasa kuwe wena shaya phakathi awusami shaya phakathi ayikho into ekenziwa umsholozi egcineni mayishaya ethi ungekhanda yabo wathi ubaba wathi qa muthe mayithi qa wavela wanika udala impofu hayi khonto yenziwe udala impofu lapha nesebakhumbuza ethi bafowethu sathi masifunda ukudlala eNkantolo sathi sifunda nake nasitshela ngomthetho njengamanje siyabona ukuthi iANC izosimoshela isikhathi ayisho nje ukuthi befuna sibingelelana ngoba ayikho ke lento esilethelwe la yena lo into ayikhuluma lo mlungu le ukhuluma into engekho uyazi umlungu uke wakhulumela phansi lapha esexolisa kusikhakhani wacela iphepha wacelela iphepha wathi kukhona enye umthetho engifuna ukubuka la kuwena wathi usikhakhani cha uthathe mfana kithi uthathe yonke into manje ngakunika ngisho nezitifiketi zami ufuna ukubona ukuthi ngummeli oqualified wathi umlungu hayi bafowethu ngiyavuma wamhlebela phansi wathi hayi bafowethu niyayazi into eniyenzayo hayi ngize ngamkhuza udala impofu ngathi hayi kahle usuyabangcwaba kakhulu manje wathi uDabilovu uthe umgodi bayimbela bona bawumba kakhulu bekusho yona mfowethu Dalipofu egadla engadlali ngidla emuva ngidla ngibelesele ngekhubalo ngabe bengingasakhulumi lapha mfowethu bese kukhuluma nje ukuthi mfowethu nazi izinto esigadla ngazo ngoba besisethile ischeme acha sona besisethile ngoba ayicha bafowethu besisethile ischeme kakhulu ene bafowethu hayi ndibambeni kanjani mfowethu Sikhakhani Dalimpofu hayi bafowethu man hayi yabona into eniyenza izolo hayi nantsoko into esiyifunayo akhopha ncenga la akhopha ncenga bayaphuma bonke manje kumanje bahleli sesizwile bahleli bayasolana balanda umlungu obize ukudlula bonke bayasolana silindile ukuthi yeliphi iqhinga bazozana ngalo ngoba benjalo bayathanda ukureporta abacebe eNkantolo into abangayiboni balandeli beANC laba bamosha imali ukulobe eNkantolo kungabe bahamba bayo campaign thina nje simile ngekhubala sidlali futhi asidlali phambili amandla thatha msholozi thatha ya injalo